Spesial buat Ibu Agem, Bapak Amin sekeluarga. Buat yang lagi live streaming Up Studio Pro, buat Delik Production. Bener-bener sih. Mbak Yuyun. Aja nyangka Bongkaran kereta yang lagi live streaming bareng Up Studio Pro bareng Wadeli. Buat Pak Igon, Bos Jabur. Dhuwure gunung bisa tanjaki, larane durung Pak Igon wis gawe nyakiti. Bos Jabur Pak Igon. Jerone jurang bisa tanjaki, larane wirang mung bisa nangisi. Aja nyangka lamun durung bukti lan nyata. Pak Igon dudu wadon runtan cinta ning depan mata. Spesial buat yang lagi live streaming, buat Bibi Christian, Mbak Yuyun yang punya Formosa. The best